Twongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza, wikendi ikirimo kugenda neza aho muherereye hose. Reka tubagezeho amakuru y'ingenzi yaranze kino cyumweru. Amakuru yacu rero turayahera muri Amerika, turebe ibirimo kubera muri Amerika. Tumanuke tugana muri Korea y'Amajyepfo, dukomereze mu Buyapani, tuze no kugera muri gihugu ubwami bw'Ubwongereza, ubwo tuze gukomereza no mu gihugu n'ubwami bwa Saudi Arabia, tuze kurangiririza nk'uko bisanzwe muri Afurika tugana muri South Africa, Cameroon no mu gihugu cya Mali. Nk'uko rero nari mbasezeranyije, reka tuyahereye muri Amerika. Muri kino cyumweru rero imyigaragambyo mu mijyi ya New York, Chicago na Boston irakomeje, aho abantu babwira Perezida Trump ko atari umwami, no king. Iyo no king demonstration ni iy'abantu batishimiye uburyo ubuyobozi burimo gukemura ikibazo cy'abimukira, n'uburyo leta irimo kohereza ingabo mu mijyi kugira ngo ifate abo bimukira, ndetse no gukata amwe mu mafaranga y'ibigo bya leta. Tukiri aho ngaho muri Amerika ivuga ko yarashe ubwato mu mazi abuhuza n'ibihugu bya Colombia na Venezuela. Kugeza ubu ngubu ikaba ari inshuro ya 10 indege za Amerika zirasa ubwo bwato buto buto bugaragara muri ayo mazi. Kugeza ubu hakaba hamaze gupfa abantu bagera kuri 27. Tukiri aho kandi tuvuge no ku rugendo rwa minisitiri w'intebe w'igihugu cya Australia yagiriye muri Amerika, ari we nyakubahwa Albanese. Akaba yaragize amasezerano na Perezida Trump, cyane cyane ku masezerano arebana n'amabuye y'agaciro n'itaka bita rare earth. Rare earth ikaba ari imwe mu bigize mu byo bakoresha bakora ibikorwa bimwe mu bikoresho by'indege ndetse n'ibyo mu gisirikare. Tubamenyesha ko 90% ry'iri rare earth yo ku isi yose ubu isa nkaho ifashwe n'Ubushinwa, bityo Amerika ikora uko ishoboye igenda mu bihugu byose irebe ko nayo yagira utwo yabona, kubera ko Ubushinwa busa nkaho bwafatiye ibyemezo ibihugu byose harimo na Amerika, ibibwira yuko igomba gukontorora neza ubwo rare earth bidapfa kubutanga nk'uko bimeze. Kandi tubibutse ko hari minerals zikurwa mu bindi bihugu zikajya gutunganyirizwa mu Bushinwa. Ibyo rero Ubushinwa bukaba rwarabifashemo ingamba y'uko rwakora control ihagije muri ayo mabuye y'agaciro, bityo bikaba bitarashimishije leta ya Amerika. Tukiri aho kandi muri Amerika no kuri icyo kibazo, Amerika iteganya, Perezida Trump wa Amerika ateganya kuzatemberera igihugu cy'Ubushinwa mu ntangiriro z'umwaka utaha. Reka amakuru yacu rero tuyakomereze mu gihugu cy'Ubwongereza, aho umwami Charles n'umugore we Camilla, umwamikazi Camilla, batembereye igihugu cya Vatican. Bakaba baragize amasengesho na Papa muri icyo gihugu cya Vatican, mu gihe mu gihugu mu bwami bw'Ubwongereza. Prince Andrew akaba ari mu mazi abira aregwa kuba
ataragize icyo akora, aho umwicanyi umugurisha abana n'abakobwa Epstein mu rupfu rwe akaba nta kintu na kimwe yavuze yamagana ibikorwa bye. Kugeza na n'ubu induru ziracyavuga yuko kuba yaracecetse, kandi ahamwa yuko nawe yari kumwe nawe mu bintu byo gucuruza abana b'abakobwa. Hakaba hari umudamu uvuga ko Andrew yaba ataramukoreye ibintu byiza, bityo rero mu gihugu bakaba barimo gukora uko bashoboye ngo bamukureho ububasha bwose afite mu gihugu. Prince Andrew akaba ari umwana wa kabiri mu bana batatu b'umwamikazi witabye Imana Queen Elizabeth wa gatatu, akaba ari uwa kabiri nk'uko twabivuze. Mukuru we akaba ari we ubungubu ari we umwami, ari we Charles. Andrew akaba ari hagati, akaba akurikirwa n'uwitwa Edward. Edward ni umuntu udapfa kugaragara cyane mu binyamakuru, ni umuntu ukora ibintu bye mu buryo bwihishe cyane, bityo ajya kure y'ibinyamakuru ku buryo bwose bushoboka. Reka dukomereze amakuru yacu rero mu gihugu cy'Ubuyapani. Nk'uko nari nabibasezeranyije, mu Buyapani Premier Ministre wa mbere w'umudamu akaba yabonetse, akaba ari we witwa Sanae Takaichi. Akaba ari we mudamu wa mbere mu mateka ya kino gihugu cy'Ubuyapani ubaye Premier Ministre. Uyu mu bakurikirana iby'amakuru bavuga ko adacana uwaka n'Ubushinwa. Akaba abantu batiteze ko umubano w'Ubuyapani n'Ubushinwa wazamera neza, kubera ko uyu mudamu ashyigikiye Taiwan yuko yakwigenga. Akaba yasezeranyije Abayapani yuko azongera amafaranga mu kongera intwaro mu gihugu, kugira ngo igihugu kigire intwaro mu bwirinzi, kubera ko bavuga ko Ubushinwa busa nkaho burimo nabwo kongera imbaraga, bityo nabo bagomba kongera imbaraga mu kwirinda. Dukomereze rero amakuru yacu mu gihugu cya Saudi Arabia, aho Premier Ministre w'icyo gihugu Prince Mohammed bin Salman ku kwezi kwa gatandatu yakuyeho ikitwa kafara system. Iyo kafara system ni uburyo abantu bazaga mu gihugu abimukira baje gukora mu gihugu, uburyo yakoraga iyo system ni ukuvuga ngo hari abantu mu gihugu abitwa abaroko governor bitwa kafira, nibo bari bashinzwe kuguha ibyangombwa. Uburyo byakorwaga rero ntago bwari bwishimiwe, ngo kubera yuko abo bantu bafataga ibyangombwa byawe bakaba bafata passport bakayifatira, ukaba utaba wakwemera kuva mu gihugu batabyemeye, cyangwa washaka akazi ahandi batabyemeye. Byari binyuranyije, ni bamwe bavuga ko byari binyuranyije n'uburenganzira bwa muntu. Noneho Premier Ministre ariwe Prince Mohammed bin Salman akaba yarabikuyeho, akaba yarabyoroheje. Abantu benshi bakaba barabishimye cyane, ku buryo abantu benshi bazajya bataha igihe bashakiye, bahindure akazi uko bashakiye. Tukaba twakomeza tuvuga yuko muri kino gihugu cya Saudi Arabia abanyamahanga bahakorera benshi bisanga bakora mu bihugu mu bwubatsi, mu by'ubuzima ndetse n'ibyo mu bucuruzi. Tukavuga ko igihugu cy'Ubuhindi cyonyine gifite abimukira baba muri Saudi Arabia bagera kuri 2.5 miliyoni baba muri icyo gihugu. Uwo ni umubare munini cyane. Mu gusoza amakuru yacu rero, reka tuyarangirize muri Afurika, aho muri Afurika y'Epfo agatsiko k'abantu bita ko badakunda abimukira bagikomeje
kwima uburenganzira abanyamahanga babaho ngaho, cyane cyane abaturanyi bo muri Zimbabwe batifuza ko babona uburenganzira ku miti no kwivuza kwa muganga. Bavuga ko abo bantu bagomba gusubira iwabo, yuko ubwo burenganzira bugomba kubonwa gusa na bene gihugu. Ibi bintu byatangiye ari nka movement, ari abantu gusa bashaka kugira impinduka mu gihugu. Byatangiriye ngo mu majyaruguru ya Johannesburg, ariko ubu ngubu bisa nkaho birimo kugenda bisatira igihugu cyose. Dukomeze muri Cameroon tuvuga yuko amatora ubu ngubu mu kubara amatora bigikomeje, aho umukambwe Paul Biya w'imyaka 92 ariwe uri kuza ku mwanya wa mbere n'amajwi 53, agakurikirwa n'uwitwa Issa Chiloma Bakari ufite 35%. Bityo amatora ya nyuma, amanota y'amatora ya nyuma akaba azatangazwa bitarenze iki cyumweru. Mu kurangiza amakuru yacu rero, reka tuyarangirize mu gihugu cya Mali, aho cyari kimaze iminsi gifite ikibazo cya peteroli. Ikibazo cya peteroli cyaterwaga n'ibihugu by'abaturanyi, cyane cyane gishinzwe n'igihugu cya Algeria, gishinjwa cyo kuba giterereza abaterabwoba no kwangiza ibikorwa remezo mu gihugu cya Mali. Bityo Minisitiri w'ubucuruzi Musa Alassane Daro akaba yagiranye inama n'abacuruzi y'ibikomoka kuri peteroli na mazutu yuko bakora uko bashoboye ntibafatire na bike bafite, kugira ngo ntibabyime abaturage, bumve ko bakorera igihugu badakorera inda zabo. Ayo niyo makuru twashoboye rero kubategurira muri kino cyumweru, amakuru y'ingenzi yakiranze. Mukomeze mugire umunsi mwiza. Ciao 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 ciao.